Evo, možete i sami zaključiti iz ovog džingla koja je tema nastavka ove emisije, dakle 11. lađarski kup ili mini maraton kako ga mnogi vole nazvati. Sa mnom u studiju je gost gospodin Miljenko Čendo, tajnik udruge Lađara Gospa Karmelska, kao svojevrstan, pa možemo reći domaćin. Dobar vam dan. Dobar dan. Evo, mini maraton, za njega kažu svi da je to nekakva uvertira pred onaj veliki maraton Lađa koji je u kolovozu, da se tu čak i nekako snage mogu i predvidjeti i prvaci i odmjeriti. Kako vi gledate na to sve? Pa otprilike sve što ste kazali to je točno, međutim teško je ipak ocijeniti nekako da se točno tempira forma kad je glavno, a to je onaj maraton glavni. Iako svako voli dobiti i onu najmanju trku pa i srednju koja što je ova i onaj maraton. Evo, vi kad ste se počeli pripremati ekipa? Pa ekipa Gospe Karmelskih Krvavca ove godine se počne dosta ranije pripremati. Prvi put imamo svoju teretanu, zahvaljujući sponzoru Kontrol Biro iz Zagreba i ovim putem im se zahvaljujem. A na vodi od 31.3. i zahvalio bi se udruzi Škrapa iz Momića koja nam je posudila svoju lađu jer mi svoje nemamo. Znači bez lađe, a opet u lađe. Slušajte, pokušavamo koliko nas ima i malo imamo i problema sa veslačima jer dosta je studenata, onih koji rade policiji, carini, tako da jednostavno moramo nekako iskombinirati kad se može, kad ne može. Upravo sam to htio pitati, da li je ona ekipa od prošle godine imali nekakvih izmjena? Nažalost, svake godine uvijek imamo po 5-6 novih veslača, jer ove godine su počeli 3 pripreme, međutim otišli su na rad, znači trbuhom za kruhom Dubrovnika do Splita, tako da smo ekipirali se u hodu. Jedan je od privatnih, znači obiteljskih problema, bolesti odustao naš kapetan Natko Šalinović. Prvi put ove godine dobili smo 2 veslača iz Donja na Donji, tako ja im se ovih putom zahvaljujem. Međutim, nikad ne možemo bez problema, jedan od njih uhvati neki dan prste sa vratima od auta, tako da je to, ne znam što da vam kažem. Imamo veslača iz Zagreba koji uzeo odmor, neki dan došao da bi bio do maratona ovdje. I ko bi trebao večeras sjesti u lađu onda? Pa gledajte, koji bih sio, ja znam da neću ja, to je naš trener i veslač Ivan Batinović. Istina Bog, ja sam 2 godine to vodio, međutim ipak je to velika razlika između nas i u godinama i u shvaćanju svega ostaloga. I on to vrlo dobro radi, on će odrediti te ljude koji će sjesti i pokušati ostvariti što bolji rezultat. Istina Bog, nikad stvarno nismo bili na našem kupu 11. po redu, negdje u vrhu. Ja bi se složio da budemo opet sad u sredini, ali na onom glavnom maratonu da budemo što više plasirani, što bolje. Lani smo postavili letvicu vrlo visoko, 5. mjesto sa Rogotinom, pa ove godine ćemo vidjeti kako je. Ali moram napomenuti da mi jedini stvarno od mlađih ekipa nemamo svoga profesionalnog trenera, nego između nas izaberemo. Evo, ja vam se zahvaljujem na gostovanju u ovoj emisiji, gospodine Čendo, i puno naravno uspjeha udruge Lađara Gospe Karmelskih Krvavca. Ja vam se zahvaljujem i to bi bilo dobro kad bi se ostvarilo, jer bi znači bilo opet zanimanja za dogodine. Hvala vam lijepa na pozivu. Hvala vama. Di se rika pini, di je kamen bili, di je zemlja plodna, tu je kuća čače moga. Di je krov i žuka, di je lađa trupa, za krvavac 1-2 srce moje lupa. Ima li išta lipše nego ljubi svoje stine, za cinija sam puka reka, zemlja moja mene treba. Ima li išta lipše nego ljubi svoje stine, ode moja loza, tu je korijen roda moga. Gospe Karmelska, čuvaj nas, čuvaj nas, čuvaj krvavac. 1 i 2, di krvi je moje, di svi me znaju.
zapivat ću pismu o mome rodnom kraju. Gospe Karmelska, čuvaj nas, čuvaj nas, čuvaj krvavac. Jedan i dva, kada umrem, umotan u bilo, na Bagaloviće, odnesite mi tilo. Ima li išta lipše nego ljubit svoje stine? Za cinja sam puka reka, zemlja moja mene treba. Ima li išta lipše nego ljubit svoje stine? Ode moja loza, tu je korijen roda moga. Gospe Karmelska, čuvaj nas, čuvaj nas, čuvaj krvavac. Jedan i dva, i krvi je moje, i svi me znaju. Zapivat ću pismu o mome rodnom kraju. Karmelska, čuvaj nas, čuvaj nas, čuvaj krvavac. Jedan i dva, kada umrem, umotan u bilo, na Bagaloviće, odnesite mi tilo. Kada umrem, umotan u bilo, na Bagaloviće, odnesite mi tilo. Zviždaljka, emisija o sportu. 11. Lađarski kup. Župa Bagalović 2015. Subota 18. srpnja, mini maraton. Dođite i podržite svoje lađarske ekipe. Za dobru zabavu pobrinut će se grupa Slatka tajna i KUD Župa Bagalović. Dolazi čudan, srca su vam jedno. Evo, po redu, s nama je u studiju dopredsjednik udruge Lađara Jerkovac, Petar Bebić. Petre, dobar ti dan. Dobar dan, pozdrav vama, svim slušateljima Radio Narone, navijačima Jerkovca i naravno svim veslačima Doline Neretve. Evo, mini maraton, 11. Lađarski kup po redu, večeras treba odveslati 14 km i nešto, koliko mi je poznat taj podatak. Priprema za, možemo reći, i onaj veliki maraton koji će se odveslati u kolovozu ove godine. Kako se udruga Lađara pripremala za, pa možemo reći, i za ovaj mini kup? Udruga Lađara Jerkovac pripremala se kao i prošle 2 godine. Obzirom da ove godine nemamo trenera, malo smo uskraćeni za taj dio, pa smo onda naučeni prošlim iskustvima radili prema tome. Ove godine je udruga Lađara Jerkovac udružila se sa momcima iz Podrujnice, tako da su kod naših trojice standardnih veslača imamo znači 7 i novih, nekolicina njih je iz Podrujnice i naš podmladak od juniora. Udruga Lađara Jerkovac dakle ima i juniorsku ekipu koja će također ove godine nastupiti na maratonu, a što se tiče Krvavca, ove godine nastupit će samo seniorska ekipa u Krvavcu. Dakle, ovako mišana ekipa, ako se može reći, iz Podrujnice, evo, upravo... Pa to su sve domaći momci, tako da... Možda nekakva projekcija za ovaj veliki maraton, je li se puca možda na nekakvo vrijeme, ako ne na baš mjesto, za izveslati onako brže nego prošle godine? Pa naravno da je svakom imperativu se veslati bolje nego prošle godine. Ove godine što se tiče ovog maratona nadolazećeg, pa udruga Lađara Jerkovac
nastoji izboriti što bolji rezultat, čak nastojimo pa možda biti bolji nego lani. Lani smo došli 7. i to je za nas prilično uspješna pozicija, obzirom da imamo 3 ekipe koje su standardno dobre, to su Stavljena, Komin i Crni put. Mi nastojimo biti uz bok uz njih, međutim Neretva je 22 km startna duga, tako da mislimo da bi mogli ostvariti što bolji rezultat. Evo kažu za ovaj maraton, mini maraton, stvari mini kup, 11. Lađarski kup, mini maraton koji će startati večeras iz Krvalca, da je to nekakva, pa možemo reći, proba za ovaj veliki maraton i da tu se otprilike vide snage. Pa odmjeravaju se već od Korčule. Recimo na Korčuli smo imali situaciju da je Stabilna osvojila prvo mjesto, Komin je bio drugi i Crni put treći. Ko zna što će se dogoditi na pravom maratonu, s te trke uvertira za maraton. Međutim, svak ima priliku veslati, svak može se dogoditi kakav peh ili nešto da izgubi poziciju svoju dobru na startu, tako da mislim da je sve moguće. Ali malu prednost ipak dajemo ovim 3 ekipama koje su već pokazale u Žrnovu da su jedan od favorita. Evo Petre, ja bih ti se zahvalio na ovom kratkom gostovanju, na ovih nekoliko rečenica i naravno puno uspjeha večeras, a i puno uspjeha na svim daljnjim natjecanjima. Hvala vam i pozdrav svim slušateljima Radio Narane. Mi i šetali smo bosi, djevojčica si bila ti sa cvijetom u kosi. Rasli smo ovdje mi po tihoj dolini našeg sna, tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi po tihoj dolini našeg sna, tu sam te prvi put poljubio ja. Na vječno smo se ljubali i jedno drugom kleli, a nismo se nikad više ni slučajno sreli. Čuvaš ti tajnu još o tihoj dolini našeg sna, tu sam te prvi put poljubio ja. Čuvaš ti tajnu još o tihoj dolini našeg sna, tu sam te prvi put poljubio ja. Mi i šetali smo bosi, djevojčica si bila ti sa cvijetom u kosi. Rasli smo ovdje mi po tihoj dolini našeg sna, tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi po tihoj dolini našeg sna, tu sam te prvi put poljubio ja. Tu sam te prvi put poljubio ja. Tu sam te prvi put poljubio ja.
Zviždaljka, emisija o sportu. 11. Lađarski kup. Župa Bagalović 2015. Subota 18. srpnja, mini maraton. Dođite i podržite svoje lađarske ekipe. Za dobru zabavu pobrinut će se grupa Slatka tajna i KUD Župa Bagalović. Oblasi čuda, srca su vam jedno. I evo, došli smo i do polako i do kraja ove zviždaljke. Još dva gosta, gospodin Ante Vuković koji je predsjednik udruge Lađara Komin i Miro Družijanić veslač. Evo imamo jednoga koji nije nikakav funkcionar, imali smo i do predsjednika udruge i tajnika udruge i evo dečki, dobar vam dan. Dobar dan. Dobar dan i pozdrav svima koji slušaju Radio Narod. Pozdrav slušateljima Radio Narod. Evo, gospodine Vuković, udruga Lađara Komin sprema se za ovaj 11. po redu Lađarski kup koji će startati u Krvavcu večeras. Kažu da to uopće nije baš onako nekakvo zagrijavanje, nego da se dobro tu treba oznojiti. Pa sigurno da to neće biti laka utrka. Sigurno je isto tako da niko neće kalkulirati, jer vrlo je teško obuzati te momce koji treniraju toliko dugo i tako da sve kalkulacije ko stekne ugled glavnog favorita za osvajanje velikoga štita kneza Domagoja 8.8. Evo, Miro, kako se veslači Crnog puta pripremaju nakon prošlogodišnje onoga neću reći horora, ali zaista napete jedne utrke, kakva su vam očekivanja ove godine? Ove godine se pripremamo skoro isto kao i lani. Trenezi su jači, moraju biti nego prošlu godinu. Pripremamo se lani od 1. studenoga. Ima li neko novi, je li bilo izmjena u ekipi? Pa da, ove godine je povukao se kapetan ekipe i jedan momak koji je išao u Zagreb na akademiju, tako da su njih zamijenili dva nova koji su došli. Problema sa zamjenama nemate, zainteresiranih za ući u Lađu prvu ekipu Crnog puta ima? Da, uvijek ima, tu je ta napetost i svak se bori za prvu ekipu, svak bi htio da bude prvi i da uzme taj veliki štit. A evo večeras ovaj mini maraton, kako ga zovu, što očekujete od njega? Da li ćete krenuti onako kao da je veliki maraton ili će vam to biti onako nekakvo zagrijavanje? Hoćete li se štediti? Pa da, sutra je ta utrka, to je isto, nije kao maraton, ali je kraća za nekih 7-8 km. Treba otići do mosta u Metkoviću i vratiti se nazad u Krvavac, nije to malo kilometara, 15 km. Treba za to isto snage i izdržljivosti i nadam se da ćemo mi to moći, da ćemo uspjeti. Naše očekivanje je prvo mjesto i to nam je cilj. Evo, gospodine Vukoviću, Kominjani treniraju također zdušno, ima li tu nekakvih izmjena, promjena, novih ljudi? Pa imaju dvojica nova i eventualno kod nas razlika što su svi počeli ove godine trenirati na vrijeme. Lani smo počeli trenirati pa se neki priključivali, odustali, ali pa se vraćali, međutim ove godine smo krenuli raditi u kontinuitetu od 1.10. i sada imamo dvije ekipe i od te dvije ekipe ćemo, još vagamo, sastavit ćemo jednu prvu i jednu drugu. Evo, ovo bi mogao biti jedan kvalitetan i dobar trening, sami ste spomenuli kao stari i iskusni lađar, a i ostali kažu da je ovo nekakva uvertira za veliki maraton i da tu nekako ta prva mjesta otprilike projiciraju ko bi mogao biti i među prva 3, odnosno među možda prvih 5 na maratonu. Nemojmo zaboraviti, tu još imamo i žrnovske galiote koji su jako dobri u zadnje vrijeme. Da, zasigurno, recimo ona trka u Žrnovu i nije tako dobar pokazatelj kao ova u Krvavcu, jer je velika razlika more i rijeka, međutim ova trka ovdje nema kalkulacija i poslije ovoga će se sve znati. I neće tu poslije biti ni vele vremena
za neke rošade, nego ko je šta napravio, eventualno se neke nijanse mogu napraviti, ali ovdje će se sve znat šta će biti 8.8. Vremena, onako oko 2 sata se vesla, nešto malo više od 2 sata. Mislite li da će se srušiti ove godine rekord? Ide li se na to? Ja mislim da ako ne mora izveslati ispod 2 sata, da ne treba medalju uopće očekivati ove godine. Znači onako oštro, na prvu. Miro, evo, sam si spomenuo da kalkulacija nema, svaka utrka, svaka regata, bilo koliko duga, ide se na prvo mjesto. Navijači, imate podršku uvijek? Pa imamo podršku, ali eto, spomenut ću to, nemamo podršku kao lani. Nakon ove utrke u Korčuli, kad smo bili treći, većina navijača i nije tu, svi koga god sretnem, koga me god pita šta, kako, svi misle, svi govore imate li šanse ove godine, hoćete uzeti medalju, niko ne kaže hoćete vi prvi. Hoćete li obraniti naslov? Dobro, mi smo poznati inače, jedan put kad neko se popelje na prvo mjesto, onda se očekuje od tad pa do vijeke vjekova da bude prvi, tako da to ništa nije iznenađujuće. Evo ovako, gospodo, ja vam se zahvaljujem, puno sreće sutra na mini maratonu i naravno puno uspjeha i na velikom maratonu. Želim vam da onako pošteno i borbeno ostvarite sve svoje one ciljeve koje ste zacrtali na treninzima i da vam se ti svi treninzi odricanja na kraju isplate. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Hvala vama i pozdrav svim slušateljima Radio Narode. Pogledajte ljudi i pozdravite sad sve one što lađu voze od Metkovića i Opuzena. Sve do Ploča pritisnimo braćo, ima dosta puta, ovo može izveslati samo jaka ruka. Veslajući triba puno mista proći i onako sam u znoju sve do cilja doći. Povijest piše kakva nam je volja, uzor nam je lađa kneza Domagoja. Povijest piše kakva nam je volja, uzor nam je lađa kneza Domagoja. Hrabro veslaj, 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 Neretvo, Neretvo. Čast je vozit maraton, maraton. Ako i ne dođeš prvi, nemoj da ti bude žal. S tobom se ponosi cijela Neretva. Ako i ne dođeš prvi, nemoj da ti bude žal. S tobom se ponosi cijela Neretva. Povijest piše kakva nam je volja, uzor nam je lađa kneza Domagoja. Povijest piše kakva nam je volja, uzor nam je lađa kneza Domagoja. Hrabro veslaj, 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 Neretvo, Neretvo. Čas je vozit maraton, maraton. Ako i ne dođeš prvi, nemoj da ti bude
Zviždaljka. Emisija o sportu. Evo, došli smo i do kraja još jedne zviždaljke. Sutra 11. Lađarski kup, polako se zahuktava ova gungula oko maratona lađa koji će se održati u kolovozu. Ovo je dobar, pa nećemo reći trening, nego dobra sparing utrka. Možda ćemo vidjeti buduće pobjednike. Evo, još jednom svima vama koji imate vremena, odnosno koji ćete biti u Metkoviću, isplati se pogledati ovaj 11. Lađarski kup Župe Bagalovića, okretište ispod mosta u Metkoviću. Start je u Krvavcu otprilike oko 19 sati. Slušali ste još jednu zviždaljku emisiju o sportu, urednica Tereza Sršen, emisiju realizirao Adi Skerić.